Ühebrin ehliyegitten teyçi tora çocuk öylüger keskil kooperatibi sanаттın sürgüten, bu sayın çölden setten ağanam ehliyegitten 10-14 qorağır mostağa gornoyu luğuttan ağalan qahaysты bateriddiler. Bilgin 6-11 ağa küngü kitegen soboku tuttarallar. Tüyden sonra bardıyanlar, üsünak törabıda, üs tarbiyak var. Onu bu hangardık elbette 14 var. Onu megi hicabı demin. Keskil kooperativ köşüsü naqtırar sanı xotonun altı kihila brigaden aymalahan tutasılcar. Bu günlerge tığ qahaysты otun löhetleri kükünyak sobotun yıka taqsan küs köme bolular. O kurduk andığı materialından sarayın onu töterkinin sayıqtara. Материал bu tane gılı tuğunan polistirol karkas bolu hatırlar. Ona tasette proflis bolur. Bu urukku xoton on nugar hangardan diye kurduk tutacağız. Tüt uluhan tünlüktak. Meter hette ondan ketete meter tördon. Ona bu ortadan tuğ bulur. Polikarbonat bulur buna. Бәйт искусственное освещение diye kurduk onluqtak. Bu ki toruk eminen ilağı kirahtak sağa xotonga angarda sönlükler erturuaqtara. Bısıl bütüyor dılı biyatılıhan süyüstü bağa tirerder sorukturar. Быйыл үйтхашты үдден турар. Оны да категориядан аран турабыт. Инегенен биле 5 төбөттөн үйе дөвлө фермерлер бу хаңа система, сустер система киреннер. Бий хачылар үддәдә. Оны да көрөгү көтү бу ол хачыга бий критерий турабыт. Бу улус көмөлөспү хачтыгар бу фермер хотон туктак, анагатлыктак, ири техникалыктак жан үйтхашты үддәбит нәвәстән котон ба тутунуна дине технада кеңеттилер дине технада. Аңада туту хотон бар, хотоннорун кеңетти да бар. Ona süyü ılıta var, ona teknik ılıta var. Bu kurduk üt xatçıtaya bilden tığ qahaysты batagар bilder xamsahın taqsan bidilen qahaysты balarga, keta xıllarga iniketin ösül atallargar, ınaq süyhaq sanan elbetellergar töhü küz bolar. Александра Григорьева, Василина Федотова, Саха телевидениента Ühe Bülü.